megalayapost.news. Mentang kesngi kena ilekai football ke Minken Christian Higher Secondary School kilawan Pai Yeng nanang ba Delhi. Pada hadir berkila Syarem no haka jingkon final persya ia ke school naga jala Manipur haka International Subruto Cup Football Tournament arjar arpsau. Lingba jong ketiga kesngi bagi tigirang ilekai haringkat ke jingdon lang ki coach lem kinong ilam ia ketiga kenhun kilawan Pai syala ke jela. Bat kila syak pedang burom haka seng kasih student union ia ke balak pedang burom ha indoor stadium om ling kedaj. Pada hadirin kata kila syak pedang burom ha kinong ilam ke RBDSA anong temai. Wad haba kila poi ha yam kila yo ya ke jingsha pedang sembah hakibar penyai ke school Minken Higher Secondary School Bahirembong. Kon siapa yang ayu play yang di bawah guys susah lagi. Tempo ini amla hera bagi guys tiro. Sukman hiru pangayo balik kita jam sa Germany kita ini kurang. Yang ke pangayo ada kalong ba. Mengaji kasih bilang compare, baca compare dan kibiru ki compare. Iki lek kai ini ras compare kajik san rabat. Ini sebenarnya kai. Kai yang adin si support ni yang bangsa di sekolahnya yang cepat. Kan mah baru kita dikit tanya tengah so teman saya kan kata pangayo salat tengki tang kita. Banunra ya kajing terang kajung pi. Nilai tristom baru amne nya don lang nilai tristom bor met musim banunra ya kajing terang kajung pi kumba pilai I po ki mobile kajung pi po YouTube kila page la community pat ka game ka bang nilai final tolong sya ka game ka ba menang bamja menang bandi umro kadai ka game ka ba mula ban lenda mano I ka ne pakai de nagalang jungi hamtam na kum manager ngaderu nohikai assistant teacher hapo school Minken ngai kuplay kitbok yang ya kaseng KSU kaba la pedang burom mingi ajin sya ki kena nadu menena po airport kila diau ba pasa ni larem don ba pedang ini la om minta la diau mensim mai kena andrei jing don jupi ki samla jong kanega briu nyu trap ai mensim yang ki kumut kumat yang menegi ong pong da kut da menegi ong pong blazer ndai mari I tip ko bor ba pedang mo piang ne boro yese ki blazer da shit panaru pong lut boro nomor balai yo mensim yang de gane ke jing don jupi kaseng KSU kasih student union ba pi pedang burom yang I baro ne go tim ai mensim syai ngadu I deso juni coach di players di kimi kipa kiba semran lem bat kiwe kiro orang ba kiba don benta ban pek dalam kijong khmat sai ni ai ku play kitbok yang ya pi keseng kabala priang subhai ni ngai ku play kimi kipa bahing masam jong ki players baro ba lawan up angne te bat ni smodon bokru sikade company thu pi ba na ka tim jungi bayo way best player bat lagi po social media bau ini best player jungiru kin sa pha sabarwi ban lek trial sa Germany Austria nangta angne ru I bangi duna way player ne yau ta way player la sa jip sa way club yang lalik peniso ya club le ibu melin yu ko railway station lalik ko Chandigarh de gane ka pni ba kasap jong hikun samla jungi na kane ka bri new trap ka bon bha lada ni ailat kay mo student ini long ba mataw sistem art league school na po Henry Boy la president ya ka state team balik sa ng test ko 15 man 17 baru artli kila po sa final ka nongjuri kala ara ka final but Minken yang bro mentasgi kalong na sop kay mo student pat aba dapat yang terusgi first game pilih kai la thep ado apply goal long try untuk sistem baru artli kin point final TK kasi masuk sarong buat pula poin sidu ke final. Kemudian kini ke Subruto Cup kini ke karya joki tentang nak layo platform na under 17 layo di Asia kata kasap joki kemudian pandang ni sakabat ke karya joki sedang yo bun gelat kelinti ban present klub nak kari bidang trash storm show kemudian ban man lagi senam bagi school kiban late present na po state jongi kini school ben points final bat school kebilakai mengisha wada ngiram makanaro nila penisha ya kata talent
kalau kasap ilakai jongi haka negari Indonesia kata kasap ilakai ke bakarpang bakalan kata standar juga football jing job jiram kamda perhan mereka ko kongsan mudi penisha kata standar ilakai football katum ke job menta tinggal ai tibok tu yang sekadaya yang coach market ba laptil ti khamtam DSO beri perlok bagi ilakai lang ba lengba jingi ba school lang na po district nang nes khamat kedang la syu bit pembiang ki clear 100% haki tormen ma pero double shoe am tang kata protes ke balik manikum barabor dengar ngastu ba kata gaji protes badan nane german bat biru kede banyak sutu bat penangkam ya kata experience next benda protes umno ban katum ga game ka finia kendu ya saya sen tenap ba kena ke school mungkin labun sen la yosgo bat ngaruh labun hai perlok tiba ladon ke school mungkin mensua setelah mentasi ngayu ban pedang buram ban donlang hang dia bat kublai ro ki coach ki manager bat di DSO juga buram kublai jubun sar bi season makapor pi donlang bat kerman bat ada nang nes khmat ro pinang don bi te dan nang nes khmat ngita nakaliang kasang idon bat bat kene ka jingpoi final jompi kalau ka keburam ya ka jat penzo lengba jompi bat kublai jubun ikusia tapi la idon ha kene ka dilakan ba bisa kena samla jadi kalau boy jong ka jat penzo bat jong ka jalla hi borok boy Megalayapost.news